ole clear tu le ngai thatu zong zong te in zawaiin chibai le vekule hei tun tuma chuanin nimin Mizoram Assembly session kan en khan kan thratho ome mizo meichie namdang pasalwai sap Korean Chinese Burmese poni sela engang mi poni sela namdang ramdang mi anei to chuan mizo ni na kha top do na tinan fa te pon tribal certificate kha anei thei to don lawani he dan kher hi chu mizo mi puiten tha kan ti tlang nei in a hria ta social media kan clear chuanin hey FB lama pon post na sa hetiang tur hi ani tipol tam takan omani comments munuam tak tak om tun naya hey sa pasal ten ne ya Spanish an ni mo vai poni se YouTube channel ten siama te khanin mizo me se tam tak ten nam dang chang kang tak ne ya nun nuam taka nun ve du na thin lung kha am put pha heng hi a thalo khop maya tin mizo mi puite pon nam dang nei te hi kan ngai sang do ta emoni oti tur khopin social media kan zui na sa kan follow na sa hetiang hi kan nam ta na that lawa wangin mizo chu mizo nge nei sela mizo ta nge lu ro se ti hi kan thupuya ni chho hi apoi mo to khop mai eng pon i sela pudu ama thu soi hi kan ngai thanga ti chung kan ngai thak zo he Frederick hi Muslim lal ho salituk oman lal ber in sum tam tak pe ka tuma chu pathian mingina narani adam chu nga tu le fa te nena an man tur sum pe kan lo tuma chung te chu lo nara chung te chu kan react khowanga hey pudu oma chu sai hi in ngai thapot te yang in neina zong zong kha mi pa me chia a huap vek khanin siam ania tu nei ro hi chuanin he kan danin a huap tu rei chu me chia le amipa mizo ni a huwa panga tin amipa jok mizo ani in a huwa panga me chia cho hop tel to don lo ni kan me chia ten nam dang an nei khan an mizo na atop to don ani an fa ten tribal an ni na te an claim thei to lo panga kan dan noya hianin an om to don lo ti na ani chu wang chuan mi pa kha oleti khanin achiang viawani namdang nupui pasalane hi mi patan chuan a poilowani mi pa invaya ni mo sap German Japanese Korean engpo vaneila kan fa ta kha mi zo ani thei thawani amaro chu me chena namdang in nei ve chon in fa ta khan tribal certificate le mizo ni nakha inne anne thei to lawani chuwang chuan in namdang nei hi bansadila da dui hlang doin ke zong ka thang mizo wal ngei ti hi a hun to ni achan jo khovel kal zela bible in a soiloka chi le chi namle naman la in dowang mo atia nakina hei namdang ten in doula namdang pasala in lo nei to si khachuanin in la trap kun tok lawang ti hi soi theya harani malam hun a hriat mi lo engpon isela oman ramlal ber kansar awanga boy na Frederick poisa pe ka tum chung chang hi kan chiarange oman ramlal ber kansarin Frederick ako thu report oman ramlal ber hi vandoi thak takin a kansar thlat maya damna zong in khovel damdo in thania an soi zong zong alo pan to USA tele Korea ram kheng in alo kal to ani ma se anatsu azwal zela amal puiti sa te chu an hlep zo do vek to tin achuap thlengin a cancer chu a han try dar to nge ya chutia mang ang taka om lai chuan an ram hruai tu poimo tak pakhat chuan Frederick a rong bol na hi alo hre reng mai hi alo ni ya oman ramlal ne na chuan Frederick a ko turin thu alo ro to thina ma se oman ramlal chuan Muslim pui thiamin Christian trong try tura han ko chu adu lo mai ni lovin tlom na sa tak le mual phona ngain alo du ozong lo maya ma se amang an na chuan a vorto pathengta damna zongin hospital tha zong apan na chuan lungai na le beidon na cholo chu pek tura nei silo chuta le a thin lung chu atuiral ta ani nge yang Frederick chu ko lu chu adu ve ta nge ka chiar zong po hian kamur sung theyani in ngai thak zong panin mur sung ve in arin om Christian te pathian ro puizia he thuwa hian a lang don ani kan chiar zelang kumsa ni somni pangalam khan Frederick chu an ram hruai tu lal tak pakhat chuan arom beta an ramlal ber cancer dam theilo ta na rong bol na nei turin aron somta voi enge mozat anin dor nuwa kumsa ni somni parukian azukalta
ma se seten chu na satakin aloin rola ahmangai na der thum berle khabera thik tu chiat na khaber mangin na satakin na alo thoka ma se lal parem ruat chunglam thil ti thena chu dan ruala ni lo oman ramlal chu akan sarawangin na satakin alo khoilai tak alo niya ataksa chu akan sarawang chuan alo na maya doctor te chuan pona chu an lo phal reng lo maya kalpo akal theilo boka mase engemoti ti in pathiana wang chowin Frederick mutur chuan pona chuan awa chuaka an hanin muphat chu Frederick chuan salom ti in malsom na ahlana chu vele oman ramlal chu akan sarawanga ataksana zongzong te chu voile khata alo dam ta ngal veka kholum uap cher chur boruak dain aron thak ang mai hian ataksana chu alo dam ta vek maya dam lo na tak na chok na thachi pek ka an dam ta ang mai hi ani ber mai ataksana chu alo dam chop chil ngal ta maya chumi nuwa tong trai rong bol na chu an nei zoi le ngala pathian nung le engkim ti thei van pathian chu alo cheya sa khodang betu te biak ang mai ani lo pathian nung ani zi alo langta a oman ramlal chuan damna achang ta ani avan ro pui tak em ti chuan hospital chu Frederick ate chuan rang takin an chuasan ta ani atuka chuan oman ramlal hruai tulal tak pakhat chuan Frederick chu aron bia an ramlal chu adam tak thule alom thute a cancer shikin ataksa na engma atho theilo to thute aron shilta a lalpa chu fakin om ro se hei chu amen pe kangai thlat aro pui emai oman ramlal hi mi ho saton to tak mai ania atule fa te po in na satakin aro an lo in chu mek ani nge a adam ta ka wanga lom tu soinan sum tam tak Frederick chu pe katuma he sum hi a thanem tham hle Frederick a hian lata se atule fa te thlenga na tho ngai to lo hial tura tam ania ma se Frederick chuan chu sum tam tak chu Kristaro puina turin adong du talowani ama soidanin pathian thil ti theina le aro puina hi le thei amo ati a hlawani tin oman ramlal ne na hian rong bolna anei don hian Frederick a hian phuta nei veya chu oman ram chunga Christian chep taka omtele hre om taka omte chu in khom na nei pui tura ruah man sak turina phut veya a phut ang hian ruah man na te lo siam sakin hospital noya dakar thomset a in khom pui ta ani hei hi youtube ami te chiar thei tura tlang a puya kalak chu ani pastor le upaten report pe tura anti toy de kha ka ziak ve ani awa han ro pui riap take o pathian thil ti thei zia chu ti khanin a chiang viawani Muslim te pathian aya keni Christian te pathian ina thilati thei zia chu atakin Muslim te ponan riatin Frederick aro pui kan ti rualin Frederick kaltlangin pathian isu aro pui ani mo achan chu pathian ro puinan adam chunga nuam sataka atule fate nena an om theina tursum nol ngam hi Frederick kaltlangin kan pathian hi aro pui tak zetani hei hi chu ingai danon comment ve te aro pui mai amen ti in iron comment ve don nia sai khera hi kan house leader hian ashram lutuka kal phum thara hi kal phum thar thalo takani bangin sarkarin kan ru to ti mai selangin chu sarkar kal to zong songin kan ti thin dan ani bangin hetianga anti fo hi amoi lovem le kan ti na ni speaker thudik hi chu thudik in kal sela thudik tak soya wanga lo lang khachu kan ti turon ni lovang speaker thudik kan soya tu ta nge tu te nge ru sat responsible government ani lomi tu nge ru sat chu mi pui ayo ti an ya ha ni le an lo atatoni responsible government an ngam lomi speaker ne you should hear in mentality ti melaril ruput laklo speaker suizo sila chalomi wang chuanin kan siam te po hiat thiam khangai nga hia opposition rei taklom to kha chuanin khalai kha pai ahar sai nga ringa mian khak zau ang chi kha hiat thiam na ni vela thai ga ria maya chuwang chuan rei takalo sarkar to khan congress in kum soman sarkar chumin district panga lo puanga engman ti man lo ma se tha kan ti ka implement mai leiba kan chiar ngai lo ti zong khan kan kal lo chuan tu te mo kan ngo pu zel kha chuanin a fel lo wing ka hian po ni sela a soidan ki kha thak ve lek tura be se te la thamai lo mo ti speaker le kan house leader ngai kan so te ni speaker kan
member thar kan senior member le kan leader of opposition hi ma ni tang to khan tu so min chuan ding rol thina dolan party chunga loin beisila helai le je i so ni in elo sala thain ka sia e thu de thik an so ya dik che chuan in power bill MNF sarkar batani tat nuai samia za songru pakwa kan ru sak ani hei do ko ni lo chu wang chuan hetiam committed liability hi kum thum chungin ru fel kan in be se ya kan ru ngat ngat ni kan ru to za le alaba pe soi kha chu chu hen yong to lo ni turin tin committee kan din ani study committee puti bi lalban chunga chairman na nuaya kan dina ti chuanin rokna thadeu deu anon siam ta a chung zinga chuanin store inventory management system thatak kalpuite emergency thil lele na tho report dan phung munal siam te tines or siam dan kalphung en that le supply order le work order issue punga strict zo kan malak te khatiang khan tuna hianin khatiang thil kha om to lo se kan do wang le kan sarkar hian khatiang kha nut chia ve to lo ram kan tuma wangin akal phung kan ti dang lam chho ta vak maya heng hi finance department tan hen aboi thak em asum kan han chu thian kan hetel tlat lo mai ni kan record ta om si lova work order em po om lo te ania adi che chuan he zo na zo tu anei tu department chana khan atam zual le na lani ama ber khet yin ron zot le ngala khatiang khakan du to lo ni khatiang kal phung ka siam that kan tuma tiang hen ma kan la ani e The Mizoram Marriage and Inheritance of Property Amendment Bill 2026 to a bill nei tu pural do oma Chief Minister zon takin House introduce panaron deal sela ilo somam u Speaker ipalnale he house remti nain the Marriage and Inheritance of Property Amendment Bill 2026 he introduced ka handile oleh bill nei tu kan Chief Minister zon takin House introduce panaron deal ta kan phal sakem kan phal sak chuan tu introduce sela seho turin ronbu phal box sela ilo somam u Speaker, the Mizoram Marriage and Inheritance of Property Amendment Bill 2026 he kahan introduce can move now ane amendment ani angin akhoi atam ang renga awai chuan soi no nila adu renga tin na tru kharlo theya kan member tin nakina zofia du anei tak le khatizong te pokhanin kan lama thei tura nga ya poi mozul kan soinga pakanna chuan section khat nei kan amem tani adan hinga hi ama ka chuanin the marriage and divorce tikhania in thenna dan nen khan aum kopa in nei na kan ti re hang hian cái này Christian te phei chuan dam chunga ta na in kop turati kan ni a kan thu tiam a po chu tianga thu tiam la chu kan ne wangin kan da na hi chuan in nei na dan ti hi in nei na dan le a ro in lo dan ti hi ni mai silangin le in chen na dan han ti ngau ring ngot a da na changa in chen na dan siam ngau tong ri wat ka chu amoi lo ve ti ani chu wang chuan divorce ti kha pai tur ani ta phot ani masa chuan section 1 subsection 2 a khanin autonomous district council pathum te kha a huap lowam ti kha ani ringota amara chu emi autonomous district council pathum kan nei chunga hian emi mizo customary law mang enge musa anom tho awangin chung te chu
ka council area khan an om chuan a huap tho don tina ani a council area mani traditional customary law lo nei ran te kha chu a huap lo ngai khan a huap lo zel don ani ten section 2 hi apoi mo khom ma kan han amen tum da na hi in nei na hi amma kha chuan in nei na zong zong kha mi pa me chia a huap bek khan in siam ania tu nei ro hi chuan in he kan dan in a huap tu rai chu a me chia le a mi pa mi zo ni a huap panga tin a mi pa zok mi zo ani na huap panga me chia chu huap tel to don lo ni kan me chia ten nam dang an nei khan an mi zo na atop to don ani an fa ten tribal an ni na te an claim thei to lo wanga kan dan noya hianin anom to don lo ti na ani chu wang chuan mi pa kha mi zo ani ro chuan he dan hian ala huapin ala mangzui thei zel don ti na ani in section lina hianin in nei song bo dan biak ina tele khatianga ti na le amanin lam na te khang te kha han chul mam le deu ani boka section 4a hi handa thar ania khata khan kim changzokin thil soi tu te handa ania section 6 hi in nei non le mi in nupui pasal lo nei non le don te salang ta silangin he ko ran chuan dan ani maya rc le rl ko ran chuan ape maya wi kha alo thia mo ani lo point anin thenu mo khatiang ani chuan anin nei na kha revoke na revocation certificate rc kha ko ran an dil thina midang nei le theina kha remarriage license kha rl kha ko ran hian apechina khatiang deu khanin khatiang in thenina nupui pasal dang an nei le don khan divorce certificate in thenna certificate aput to don ni hedan hian chunga ni lo chuan khatiang certificate fel tak alo ni lo khachuanin nupui pakhalai tam nei te po kha aum theita hedan hianin nupui pakhatai tam nei hi a oi lo ani chutiang chuan he wangin le bharatiya naya sanhita 2023 an dan thar po hianin hemi nupui pakhatai tam baigami hi akhap hrim hrim athil swala puang to a chuwang chuanin kening dan tuna amen kan han tuma po hianin midang an nei le dang ni chuan an nupui pasal ma sa te nei khan anin then chiang ani ti certificate kha om ngai tur ani ti ani tin section som pathumna hian leprosy ti hi pai kan ron rota a chan chu nupa in thenna chi sang sang in thenna tla nia dalina asoi zina hian phar mat na hi lotel ania hi bandoi na thilania anwa ma mo so ma emo ri se lai le bor som lai point in thu kan tiama so wang chuanin phar nat na awanga in then phal ringa thi adiklo tin leprosy ti lotel kha pai tur anitani then section 19a hi handa bil ania eta hian rolo ana certificate lampang khatiang kha nonda tel ania then section somni pangana hianin hey women commission te mhep te hian do dan le ngai dan te anron thema ta khanin map ani khan me chia khan chan anei mang talova achuak ani maya sim chuak ani ra khachuanin
ไม่เชื่อนะอารมณ์ชมจงค่ะอะไรเละๆที่เวกตาข้ามีอันนี้วางคานข้ามีทากเหลืองหน้าวางคานมิดประจำตะเคียนอันมีปุ๋ยเป็นมาดูสีลวินอันตีเรทยาต่อปะสุมชัวโลเทลวังอ่ะเสียมาคดีสุมชัวที่รามตุ่มนะต่อทีนนี้เรียกอันนี้อ่ะจุมิลกากันไม่เชื่อเตเวียนหิมนานชวนินตัวน่ะชวนข้าเตียงข้านี่ต่อลวินซุมอันชัวปอยอันทอชัวดุนอัตงาจาสมนาเปลวินจุมิแข่งจวนไม่เชื่อข้านี่อาจังเวตองเตนิตานี่ข้าเตียงข้าเนี่ยวังินมีปัตตานซุมอีตาวางะนุปุยเตมาดูสีลวะซุมชัวตีรามตุมข้าน้ำเจนีนอนต่อลวะซุมปอลชัวนี่เสอารอนชมลูเปียละมาอันเซิร์ช property อะค่ะข้ามีอะค่ะอาซาดเวแข่งข้านินไม่เชื่อข้าอาจังเวที่ต่อดอนอันนี้เป็น section สองทุ่มนะเฮียนินกันดานินะอินในน้ำมัน marriage price ที่อาดับส่งมาให้สักตรงดาลวินมันเลยมัวที่อาดับวินิเสติรถนะเอาบกะเฮียนกันจงเอาหุมหัลบากะเกี่ยมานี่นะกันโลลำดานป้างไงค่ะแต่ยังชมเตียนดิเซนกันที่จู่ๆเฮลายากันรอนmain act เปียละมาพอเฮียนินguidelines เตะอันนั้นกันเนี่ยพอขานินให้อิจูนิสตินักการยังขัน divorce ที่พอข้างขันไปเวกตัวอันนี้จุดที่เจ้าจวนินมันเลยมัวที่ข้างขันินดาเวกตัวอันนี้ตานี่ทีมข้าจะดูจูหันอเมนนัตค่ะมันจังที่เวลตค่ะเอามาข้างกระสุอารมณ์เก่งติดข้านี่ไม่ยากทีมจะดู4ที่พอค่ะheirship certificate succession certificate ข้างส่งพอค่ะเอาสัมซองะตีตัวข้านินอารมณ์ดวงตานี่อามาก็ชวนินก็ตา heirship certificate มั้ง succession certificate มั้งอันหันลักเพียนินprobation of will ละค่ะข้ามีอันนั้นเงินนะคะอาชันปาร์ตี้เลยง่ายทีนะจู่ๆตัวน่ะชวนนี่ต่อลวินเฮมิรเวลเฮียนินข้ามี heirship certificate เลย succession certificate ข้าเปิดน่าต่อตัวนี่ที่ข้าอารมณ์เก่งแต่ปกติอารมณ์ที่โอสัมตาอันนี้ตินนุมันฮีรอนไซฟีอันนี้นุมันฮีนุประกอบจอยน์อันฟ้าอันฟนูอันฮัลตาแต่ส่วนอันนุมันข้านุขันไอตัวอันนี้โลนุป่าไลน์ปมไลข้ามีแต่ฟ้านี่จวนอามาเราจู่เราอินเทนโตเซลังอินแต่จวนข้าไม่เชื่อขันภาษาอันไหนขันอันนู้ภาษาไหนในอินเทนโตนู้ขันนุมันยัยตัวนี้จอกนะสังนะจงแต่จู่อาหารสิฟิลเลจวนนั่นแต่ข้าเอาตาข้าไม่รู้ข้าผู้สปีกเกอร์อาหารกัลพงการผู้ช่วยอันนี้ไม่กันรำเดินมุนกันตัวเดินมุนในหน้าอินเฮเรนไทยตัวละกัน MHEP เตเลให้ลำปังไงเวนตูพอลสังอินะรถนั่นแหละดูดาดอันนั้นไทยลุเตอาจารย์เตียงเฮียนอเมนเมนฮีกันวันปุลุอันนี้ Like an Chief Minister Zon takin a bill sum chang sei tu te sen a bill put lu chan te min thil ta amendment bill ania move to in fia takin amen ngai lai te alan sei fia to boka kalphung an lo nei to a chan bill amendment hi danom sa tlem siam than seu ania wangin sei chiu lo te po he kan kalpui ve mai thin boka nghe hắn sấy hậu, trái cái tiếng nghe sấy hậu cái đuôi anh ấy
tiada ingin pakatin saya dah pun kami pekang leh minit som minit nga mo oleh member pakatin minit nga saya nga so minit li arikin warning bell kan tiri don ya leh saya to remember zon tak puar rom hinglian lo somang Speaker kalau speaker hey amendment bill sadeu mai aron chuaka lahi achungril ke ma statements of objection reasons ti hanen hian suggestion MOP trangte MHP trangte Mizoram Law Commission Mizoram State Commission for Women Central OMA te suggestion na trangte a ron siam ani thu tarlan ani a chu wang chuan thil engemaw han diklo le han thalo tur po a om ka ring bok lova amai ro chu point khatlet pu speaker elaya hian han soilan du ka neya amma sa kan soidu achu man le mual chung chang hi amoi len ka se hela hian nom da man pui khaman le mual hnuaya to do na ni hei hi poimo viavin ka hria a mizo te hian chi le kuang kan neya sim le pai te kan neya bu le bal te kan neya ni bu le bal kan nei kan ti hian bu kan neya bal kan nei lo ti na lamani lo wa sim le pai kan ti po hian sim le kan asset dang te kha a ko kan ni chu wang chun helaya man le mual han ti la ya hi ka fak du khop maya lom om ka ti a helai kan soi du na chan ber pakhata chu hei vairama te I tlem lai luk pokhan university pakhata professor wal hovin min hial ron chiam maya mizo de chu in mei chia te in sal thina ni lomi nti chiam maya an ni ngai a chuna ni thei tlat mai ni man pui ti ringo ta kan da hian chu wangin empowerment of women tunlaya kan kalpui na sem ema chu wang chun helaya man pui han ti ringo ta khan sum kha kok viawa he ti lai na china ka soi sum le pai bu le bal chi le kuang kan ti ang te khan thil pakhata man le mual kan ti kha kan mang thei don ta chu chu alom via win ka sia hei hian mizo ten kan mei chia te kan sal lovani ti kha ati chiang donin alanga a tha ka ti a amero chu pu speaker he ti lai hian kha atum ania pu speaker kan house leader jom takinaron move po khan I khalai in thal te kan mizo mei chia te hum him na tur ti lai aron soile na khan aron soi shoulder nge section thar ti khan omit tura khan aron soya kami chia lo de wa po khan thil danga om thei thovin ka sia a thil tuma hian kha alang chiang in ka sia chu wang chuan amendment section number 4 a khan he sub number 1 true ti ho kha I ron substitute a ron da bel turani ta a chumi number 2 b ka kha han chiar ta ila ya hian and date and venue puspi gari phalna in helai te kan chiar chuak tiang for payment of manle mual ain titani he payment hi kan ti le si chuan manle mual ina ko tir kan tuma hi ati dang lam tlata payment ani chuan poisa va pe kan ni tlatani chu wa jo kan manle mual kha poisa ali thoni si chuan helai te payment ti la hi pu speaker for fulfillment of manle mual te han ti ta ila hei hian min veng fam kim zo ka ngem kan mei chia te kan hum him zo ka ngem nakina vai rovin hei payment in ti renga lom han ti ta se niala harviau ka ringa chu wang chuan for payment ti aya hian for fulfillment ti ten thak ta ila amoin nakim zela kan tan po hian a that kan ring dewa tin mizo chuan an mei chia te an van za thiam em ti na
lan tir nan tin man le mual ham ti khan aman le mual la ya kha nei chia te kam in nei na dan system ani top mai man ringot khan om sang thei lo bu ringot in om sang thei lo bal ne na la kop tur ani man ringot khan om sang thei lo man le mual ani chia khan kan mei chia te le kan mi pa te in nei dan kha aron kok do na chu lang chon pu speaker helai te hian ti dang lam ni sela chon for fulfillment of ti jong khan la ila chuanin in kin zel kan kalna po that ka van ring em ti kha ti pu speaker kan non soi ve ani kalome To the members on the Puarim Chakmai Somang. pu speaker kalome hei tuna kan bill kan soi hoi mizo customary law mizo namdan pengkat ni do to ra kangaya customary kan ti hian mana tangkan kan pila pute ti thamto kan namina dana nga pom to te kha ania ituna hian kan legislate ta atiang legislate nu azuan a customary ni na kha abdiliu dei lo mo adal do to lo mo ti dal thalo aniem dan mitatangkan kaka engen ngai dan customary amito lo dei ani lo mo hatiangin hatiang kan legislate ani suan su riat kasa ka karsetiam lo ba customary ni na suan legislate kaso adik beraniam tihi min soi fia sela kadua su tok mai sala kalau me Say that to rain members on the Pulan Punte no Somang. U speaker hei voina ka diar hi paite diar en hei kabula paite pan ti pe ilowa ron ti sagani u speaker kan soima sak du chu nia tuna purasi ka soi kha mana tanga thu controversial tu mai ni customary law te hi amena tia ti chi mi ti lai chu amaro chu kan lo ti to a kha kha ni mai pu rasi ka soi kha om riu na lai hi oma I amen le kha tianga ti chi poni lo ti hi soi om reng ve khim khima hela hianin aron chip chia tha kha house leader den ron move divorce lam in then lam phal na ang dewa kan nei hi thalo tia kanan pai hi divorce kha a tha khop mai ka tia mara chu ni china soi khan la chiang vak le la soi chian lo pakhata oma mara chu karon complain em ni lovin numan chung changa hian numan is paid to the mother who gave birth to the bride. It rises only when the father and mother of the bride are not married or divorced. Tihi adika alafam kim lawan mo akha nu le pa in thena anu lama ko sakchon numan atel lovin anu khan man tuya eizok turi tani numan eina chuan apa lama omin anu khan hun kha omin numan an ei chok ani ti lai te kha kan soi ve du mai mai a thil hi an kimi chip chiat taka ti vek thei ni lawa kha thil chi khang khang an ron bela thai em chu sum chua chung chang pa sum chua a mei cheina an tho chua zat ve a tel thei tu ra kha a tha khop mai a mei chia hianin kan din mun a chia mi zo mei se din mun a chia hian ti te fuwa ha takin kan thok chuak ve a zan kha thil thua mei se dang an ron lalu ta kan perde kan din mun a chia ti an la lu le po kha me mi zo mei chia tho ani mei se din mun dang a soi na klap ani lo hei hi parin khu mia la na ni mai mei chia tho ani chu wang choi mei se din mun ti han soi te chu ka hi ni chia lo wa tu na chuan din mun hay an din hun that thei sum chua ina an property chan ve a chom chok thei turi tha khop mai pu speaker soi tam turu tu po om lo he bil hi ka thopa
tlang ngai se karon te ne kalome Remember zon tak Dr. Alal Thang Lian ero songo. To Speaker, kalome til hi balance do sei ngai tur chia kan ngai do ka tiang bil lo lu sim sim hi a hun na a tha ka ti khop maya te kha kan soi phasa duwa kan boi pui vio lo ni poin chung ko tam taka chuan boi na har sab na thlen tu hi thing sim sim maya chu bang chuan he tel bil lo lu thi thil tha taka kan ngai ani thu boi tam tak case tam tak he he nga bang hian Mizoram a hian kan nei phani ti hi kan that lang ko me chuan nizan ka chiara mizo te kan van nei zia hi ama sai pu speaker kan soi du la ko ma ka subject sociology kan zir lai ka chua ka kan ni nei dan kal phung sim sima hi pathia ni na mizo fa te alo buat sai dan ka ti ma hi ayan ton tla kin tha ka ti sim sim ma ya ei khovel in nei mun sang so in nei dan ni ka chua ka pakhat na chuan polygyny tia mi pakhat mi hegani mi pain nei chia ga mosa arwalin anei thei ti he omani kha tun thlin po hian alom ni ome India ram punchen khada te Eskimo Hozina te African tribe pa te le Indian tribe kan ti hei gons le baiga sa te hen he hello tlat maya chuan adang le chuan polyandry tia nei chia in mi pa enge moza arwala anei thei dan te kha alom zela chung te po chu khovel punchen khat India ram ge ya te po na lo ma yo be tin Tibet ta te po han la practice tho yo be te group marriage chen tia mi pa pani ai tam pe chia pani ai tamin arwalin anin ne ya ti te fa bi po hiat thei lo khopa kha te ma chen ho la ang chi te hi khovel hun then ka ga jera lo om tlat mai ni chu bang chuan khatiang thil bak te deu hi a oma tin leverage meri chan te te spiritual nei thai anu pi chu san khanin apasala unau pa kha nei ngei turin tiang chi thil bak deu hi a oma kan ra ma ro chuan khovelina universal form of marriage kan ti mai khovelina kan practice kan ti mi pakhat mi pain mi che pakhat nei ni ti lai hi khovel huwa pa in nei na poi mo tak mai ani hi pathianin mizo fa te nin pe lu tak ni ka khia kan soi do ni parina ga soi do chu pu speaker ne abu chung thu kha ka lu vak do lo wa bil chu ma kha kan len ken an ni zan kan chiara mizo tong man na da ngai khalo om nol maya kong ka su la mak ti te ma ti te mak ti te man le mual ti te palai ti te loi chal man pui ti khatiang chi hi Trump chi rang sang egam hiat tama bil hi pu speaker ren chan nakin zela po hiat engamo ke mani mizo thil bi kriau kan pullu to hian mizo chung po hianin kan mini sar hian pullu thei tho lo man lo kati a thap hian nge mo te kati a fia du de wi ka fia sap toy han le kwal hian kan mi tiam tak tak te hianin ani ne phok chok lo de ka fia mizo chung hian bil te po hi alu ve thei tho dan hi om se a thang o mo ti kha e comment kan te rim phrimani chuang chuan he bil hi ne lu pa in then an tama then chu in then si lawa an pa berin la nei si ma se again khos hang de si ang te til tam tak hi la herin chin tu ria lom phrim phrim ka ringa pu speaker e tin an pui apom line athi santa afate in kara boruak engeng om ti te tin apasalathia anu pui aladama anu pui na afat tun ma pasal lo nei to an pa thita ina apas
salina follow nei toina aronon chu ti te thil tam taki chin fel tur hi oming ka ria a chubang chon uluk takin he bil hi angai to tu ten anon ngai to nin alanga i NGO kan han ti polian deuh te po telin le ten Mizoram State Commission for Women and Women ti te ba ka le ma review committee khami por hang sang tel na ang te po nan chin to nia a fel 5 action ka ring chelo amar chon mang phut te la nakida a thazok te po kha amendment dang te po chok tur ngai te la chuwang chuan he bil hi tuna ni na ang hianin engamo thil then khat siam that ngai ten kan member ten kan la soize tura ngai la omani poa phal sak thovin pas kha athamai lo mang oti kha karil ro chuan om de Nalo mo me. Le member zom tak tu pu TBC lo ben chu no so mang. Pu speaker kalome voinia he bill the Mizo Marriage and Inheritance of Property Amendment Bill sang hi somni parukhi ngun takin kalo chiar vea kan customary law kan suane me mai Article 371G kan soya pia nga kan soi mai lei theilo kan customary law kan codify na ania heta hian thil dang chu danom sa le siam thana tam takani rolin pakhat lai hi kan ngai to na hianin section 3 a khan clause m a khan Mizo means any individual who are Mizos by birth or whose father belongs to any Mizo tribe and includes a legally adopted child around there. Kalau Shet Thiam Dan Chuan legally adopted child kan ti hi Justice Juvenile Act pa ngai kan man awanga he hi mangnia kan in ngai dewa he da na hi ennon engeni angai angau ngawa kan man awang hian voinia kan fasha te kol tu nei lo te vairam lam atang te in sa khodang te poin an ron adop nem ta em maya heti mek lai hian the Guardianship and Wards Act 1890 kha alad ding reng thowa abik te kena hun lai chuan minority te na kan man ania khata kha chuan guardian an nemaya legal engeni legal status an chan lo mai pialama after 18 years 21 years kumsom ni pakhatan lo tin khan an mani ni na an identity kha an va lo boka an sa khuwa kha va khoi lo boka khami jok manglova hemi a legally adopted child kan tia Justice Juvenile Act in a adoption manga kan ti hi nakin local le zel tura po hian ngai to angai le in ka sia a hi kan tam a thaberem fasha le nu le pa en kol tu nei lo tam tak shelter home ate kan nei to chutiang adopt tur chuan namdang mi che sang an ron kal to thina heta hian bi takin ka soi kha Christian te le namte nau sa khote nau zok te chuan in Guardianship Act hian lamang de fur ni hian alanga ke ni hian je Justice Juvenile Act hi kan man ta ka hian heng mi zo fa ngei te hi namdanga sa khodanga engkima chanwa wa po kan pe chuak thei ti lai hi karil ro om renga nakin le zela ngai to na ti zawa le engwangin nge Guardianship and Wards Act a hi kan man ve tak lova engwangin nge Justice Juvenile Act a zo khian kanin burbun tak vek National Adoption Agency te po ni sela kara kaltanga kan thil ti dan zong a hian legal procedure an kaltlang hen Justice Juvenile Act noya adoption hi kan ti dan ni inalanga chuta chuan kan population le kan identity Mizo identity tem to mana kalaya no pangkha lo puitlina mai nen kol thei huna ama sa khuwa ama ni na adua than theina dan om reng sia chu dana chu engwanga pe phal talova heti zonga Hindu ate Muslim ina ate kan seilen tira ni na zong identity hi engwanga shal tir vek nge kan ni tila hi karil ro om reng thina
chulai te chu voinia hian remchang la in hemi the Mizo Marriage and Inheritance of Property Amendment Bill sang ni som ni parukhi thop tho chung si in thop pa in khalai te ka kan ngai to na ti za wale ril ro om vereng thin kan in tiam kam na kan him na nia kan soi fo article 371G social customary law te kan nei ang chi zong zong te po hi kan enge ni kan namdul na se me maya chu tiang bokin ownership and transfer of land issue te po kan soi thina kan du kan ma ka kan soi ama se tak taka chuanin vaidan bangai ke mani dan siam lo zo ka bok kanin na thuye me maya tuna land acquisition procedure te henga te po boina tam tak lo so chan le nikoma assembly house helai house nge po pu speaker ke point karon soi to ang khan ngai tua chian ngai zo ka ngai tua chiang si lova political in beina tan te a heng kan dan nei sa vereng tele kan nei dan tharte ke mani society mil a siam min phal saklaya arem chang zo kan yenge legal batila ko thu a chin fel ozo kan nge kan ti wang nge nia kan ukil ten hetiang lam hoi zo nga kan zir tak tak lo wang nge vai dan rem chang zo India dan puin min hum hal ve na nia kan soi thin fo wa zo ka hi tel lova athar kan ti fo la ya te hi ngai tu zui nga ya karon soi tel ve ani e kalome le kan du to mi leader of opposition so mo Pu speaker kapara min mu mai deu man le ko ngai hun na om chuan ani kan women legislator of Sunania chun kan ti ka sexual sat mai mi ngai ram teu i women legislator ai te point sai se on view mai atro in som te pi beril ga nei sangi kan hani tha lok ne không ai chi bai le le nom le tong le le Pu deputy speaker kalome kan tukin lama he bill hi kan soi hova ke ni po kan rong bol pui te nen minister chanom tak pirin pui oma ani nen khan din kha kan in chu dewa maro choi min kian ta zo ka kangaya minister den din ve hianin hau hin lo tok deuh thin ne na langa du ta chia lovaniang engpo ni se hun tha ka nei pha kalom hle maya the Mizo Marriage and Inheritance of Property Amendment Bill 2026 ti ania ngai thak ang khan divorce han paya ani dan tur te pon ni deuh za in kan ria ma sa in pu deputy speaker hero rel na in sang bera hian kan lo nga hlel kan lo thir reng thin mei chia te ham that na tur ti zong in han soi tai la min lo holo sela midangin chutiang anga kan din hun a tha zonga soina hun rem chang alo her chhuak hi kan lom hle maya he bill nei tu chunga hian mizo mei chia ti ayo po in lom thu kan soi ni sela china bill nei tu na soya divorce an pai tak ti a khan ke ni po bill kan voi khat en na kan lo boy de mana divorce provision a om lo chuanin engtin nge maintenance claim ngai te court lama kan kalpui ta kang engdan nge kan tlo chan ta kang ti kha e kan in zot man dewa amaro chu a bill nei tu in fia takin ni china ron soya tin a principal act a oma dissolution of marriage a oma kamit lo chan khanin maintenance claim ngai din mona ding te point an la kalpui zel thei tura kan ngaya khalaya khan a grounds le provisions of separation khachiang takin fia takin a in ziak thova chuwangin kan lo buai ang le kan lo mangan ang mut khachu ani lovani ti kan hua kan kha po muang le ta dewani pu deputy speaker amendment section 2 khan ni china e kan ngai thak ang khan i phalna in kan chiar chuak lukanga elai hian he act hianin applies to all marriages where both the parties belong to Mizo tribe or where the male member to the marriage belongs to any Mizo tribe tia khan kan ngai thak ang khan namdang Mizo mei chen namdang pasal kan nei eng nam po ni ro se Indian puin niemo international lam te po lo ni sela khang zong zong a khan in ang khatin min shruta Mizo kan ni na kha kan fa ten anon lo don ani ti kha aziaka avoina hian lom tam tak kan omanga lom lo le mang ang deuh te po kan om mai thiye kan din hun te
kan harsat na to ten ang lova maro chu malam hun clear chunga he bill hi eron lut ani wangin hei hian na sa takin kan nam kan ram min chandona kan assimilation kan lo em te kan soi thin kan boy pui thin pol tam takina an boy pui thin te tiang hi chuanin an han su ko deuh duak don ni na langa pu deputy speaker athamuan omle in ka ria a chuti rol chuan mizo mi pa te na namdangan nei khan an mizo na abo ve si lova an fa te an tu te mizo na kha bo ve ta mi lo maya khalai kha advantage an lang ti chu ka lau khop maya soi tel nge nge thain ka ria bill nei 2.1 wine up na soi sela advantage la ni lovin ram le nam hum hala hian a meya pa in chang ho tur kan ni ti la ya kha ril ro om se tha in ka ria tin amendment section 3 a te 25 te acquired property chung changa langa hi ka soi kop mayanga khi in nei na hian chungkwa van doi na te din hunten ang lova kum som ni in nei nuwa in chen le ngai IRA do te poniang chumi nuwa in chen le ngai tam tak an lo oma chung te chuan ama chuan an lu pui chu an chwa pui thei thin ani ti kan ria kum som mai ni lo kum nga kum ruka hi chuanin kan lu pui hi chwa pui tlak meu hi lo ni to lowa fanau pum te tan phei chuan bungrua a chedu em a han chwa pui le tlak hi om to meu lovani chung zong a chuan hetiang hian danin protection aron siam ta a phalna min ron peta hi lom oma tin chungkwa nu pa lo ni chuan chungkwa tang kopin emote an lo leidun ve a an lo in tho trom ve a te chuan dan masa kan man lai ka chuan khang te po kha kan la thei mi alo khani a maro chu in call fe nuwa an han leve te tu na chuan hei tu na a percent ron zia ta kang khan bila kan mu ang khan han acquire thei na te an om ve ta ania eng te hi alom hle maya kan din mun ti thatur hian sum le pai tam tak pek lam ani chi alova danina min hum hala dananga kan kalpui thei lam jok hi ania chu wang chuan kan movable ani mo immovable property te po claim theina kan han nei ve don ta hi alom om katia tin pu deputy speaker atop na lama chuan dana hian abila hian asoi chia lo na in hei hianin han kalpui se kan ti achu in then hi kan ulsam kan ti don nge ni kan rama hian dan tha le dan khau ta ko om lo wang te ponianga fasha kan siam tam lein hriata in nei ma in nei nu responsibility te kan mo phuna te ngai to alova nu pa in siam mai kan ulsam em a ti chuan ri theina wang te har san na wang te in milo na wang tin kan in then le mai thina tu le fa te ngai to om thina ni khalaya khan fasha tam tak om ringot poi society yang po in mol pho thak len ka ria a chu wangin nu pa in siam ngam to kha chuanin mo phurna an langam tura kan ngaya he dan hianin in then mai tur te po hi min ven te po kan be se ni bil thatak mai kan nei hi alomom katia pas ngei ni se ka thlopani kalome sei tu na kan lo mem tu na kanom polo chuan kan leader of opposition sei tu te nei chuan sei tu rin lo so mi la to deputy speaker voina the Mizo Marriage and Inheritance of Property Amendment Bill sang ni samni paruk kan customary law khoi kan hausa ngai tu atura chop chua aloni hi alom katia chuti ro chuan soi dan sidang deuh hlek po soi du kanaya hey thilti so bal typing mistake statement of object and reasons palina khanin kan NGO MUP mingkha mi pa upa poltin sut parani kha nakina ti felatana ti sol pal om kha kan soi sim simani mi pa upa poltin da tat maya kal zela elaya assembly kan property turani wangin le pu deputy speaker kei voinia kan ngai to na hi ale lam hoi zo ma changin thirna kani tela ti chong bial to MLA in aron so yan han customary law ania kan customary law hi house amena kanti hi athat rual yanin he provision of rual yanin mizo custom kan ni phunga yan patrimonial society mi patel na
patriotical kan nia chuwangin tuna kan Bible a point mei selu chu mi pa ani tinia India constitution a mi sangzok kan tuk tlang ti mil deuh hian akal zela akala engkim mai 50-50 zo akal hi kal zela ngai tua tamin ka hria ai kan meichia te an van dina chu women commission te oma mizo me sin sui khom pol ten oma an welfare han soya grievance thatak mai an ne wangin mi pai chen eng mai kan soi ve lem lova akala tuna hianin kan customary law tam tak hi voina po hianin asir le lam tang thir ngai amin ka hiani sum chua ani chuan mei che in ka nei pe to lo che tia suman chua ania khami chung po an property ne jong 50-50 in sim kha kan mei che ten pasal ti an du huna ka nei pe to lo chen tianga an nei lawanga an claim zel mei chuan in si le lam kha ngai nia le lam kan thir na kha chuan in mi pai na nu puan ti re theya madu chia si lovin sum chua lo thei lovin a oma kan ti wa khan kan mei chia te din hun en hian pasal te chau ara enga mohleka sum chua chak do hilo om hianin a venga kha om ve chuang si lova a le lam khina kha a tel ve ngai ka khia a chavio mo kan ti la hian thil re re hi le lam al na tlang dang kan khir tel lo chuan ti hi ro re tu mi som li zinga mi pa som thum pariat kan oma mi pa po kan pai kan om lo wangin kan soi ve ngai si lova som thum le pasari mi che pathum kan ya ka soi sol pal pudi speaker chu ka soi na ki chu a thalo ka ti lam ni lovin kal zel tu ra customary law hi amendment a kal ani hianin alo kal re section so chang en hianin mei che chan vo thatna lam hi atam tel mei ni chu a rei vak lo hianin enge ni kan kalzel dan tu ka thiam lo chu ti wa chon voin ne hian pudi speaker he bil ron pulu tu law and judicial department te ka fak em na I am called to a minister po chonum ka ti lai chu amendment section tu ri atam khop maya athar rakin bil hi local po ni sen a om khop mai amendment 2 section tam khop mai department chen kata kan minister dang tapunan khiat fo tang kan du chu amendment tu panga paru koma bil thana local ze rahi kan ti fowa kan soi thina voina hian kan dan hi sam hi le som pali mi vom nu sam khama amendment anga local hianin hero re na in hi ati za oming ka hia India constitution po voi zale paru wel amendment ani to akala athara tirem mai kan han ti fowa hi he amendment law and judicial department ten a section tam tak khoi chunga athara tilova amendment 4 ma local hianin ro re na inna kan kal ma sato kan suai to senior tina an lo bultum za chunga kal hi aro pui ka ti kha ka soi tel le bokani chu ti ruwa chuan kan house leader poina a soi tel to section som pathum na clause 5 subsection 1 na in then tu chan zinga hun masalama leprosi an lo da uluk tatahan enga phar na vete in then lo phal kha hetia han pai ta te hi a sale mai ti kha ka ru oma a section sang ka siara amai ro chu ka khai khom na ta ru om bera chuan he dan duan ani la yan sarkar hong zaw em kan civil society sang kan Mizoram upapol te MACEP te Central Wayme te tin kan dan thiam te law commission le kil sang ron omngai te ron chunga anong khor pumani wang hian tun din huna chuan a tha thokhat ni yang a khoi kil mo hi chu han soi don hi chuan a por thei te chu omanga ni china ka seita ang khan thina tlang tanga han thil phei chuan a om thei nge ang ti ka ring a mai ro chu voin ni ta na hian
อันนี้อ่างปมตัวละรอนเทรอนตุลุอันนี้อ่างเฮียนเฮาส์เฮียนหันกัลปีพอทีละอัตราเซลตัวละฮิชวันcustomary law อันนี้นะอันนู้นนะ Article 371 G in Mizo custom การ customary law มิน preserve สักนะมินหนหิมสักนะค่ะเฮติยาเองมั้งทิลทาร์เราก็ลักกันเสียดังนั้นกันเสียดังนั้นเลยฮิชวันการเสียนะเฮียนการ customary law เตะดัลจะบางทีกับเราเดี๋ยวว่าจู่เตะจู่เฮาส์เวลาให้กันสวยดูนี่ก็รู้ไหมนี่สวยด้านนั้นขจวนเรื่องตู้มีปากกัดตั้งจอกเสียเลยดูเบอร์บัวเบอร์หอมสักกันเนี่ยว่าสิมีปากที่กันลูกชอบมั้งเนี่ยโอ้ยที่นี่กันเนี่ยอ๋อตัวน่ะกัน house leader สวยดูนี่เต้สวยดูนี่สวมิละ Deputy Speaker, member ng Muzatin kan saya andi azong kanom lova sa kan titu kan soy de ufe ka lomom katia amaro chu tilthen khat ti zong hian hanti zo kila hanti te kha aom ve a puaro ming lian na section palina payment ti hi ong lo ta selangin fulfillment ti ang zong teng kal sila moi zok ngena ti te kha kha kan ti dang lam dong ni chuan kai noi nang po kha a om tho maya section 4 sum number 3 te kha kan en khan daman page daman le mual ti te kha lo ma khan kha a khoi zel do na tin man hi kanin pe ni kanin hlan ve tlat ani akim le kim lo te kan chiara ti khania payment chu ani ve return le thol lo thin sia abat te bo bat theya tun ma de zon nu pui man hi an ba ania an ma ni me che vek te heran man hin tuak ngat ani tun ma de chuan hun hi adang lam zela kan tun lai hun mila kan customary law po hi akal ve alongai chin hi oma tren khat chuan uang de hianin man le mol de po hi in GP mai tur lam ni ten ti ta nia kha kan tun lai hun tong kha ani zela tin puarem changma khan customary law po ni to emmo atia kan leader opposition po khan khatilam hoi de khan aron soya maro chu kan lako defy ngai lova etia ka kan in han chon kha ania kan hria dan po hi in ang fak lovani summa ruai ti te po hi kan hri fe nai nang lovania chu wang chuanin kan lo practice dan sang enin uluk takin review committee din ani elaya a department in emo sarkar hi emo aron rot ngot ani lova review committee uluk takin dina NGO poimo ten tel veka ko khan ayon tela expert ten tela khang hovina anron ti kha ani awangin chumiang chuan kanron pulut mai kha ni mizo customary law hi adang dang po aum ve theyanga hei chu in nei na bik lam hoi kha ani maya ro in khom na lam pang thil te ania in charem te po hi mizo ina kan ti fo ania ang ko chu soi lo ila putar pakhat kha pitar pakhat khan na le upa te ne na khan thu boy thelu ta min zena ni ti tlat maya putar kha tang ve sia pitar khanin vai bel poi thei ni kha tia ani khan ka vai bel ni lo kom sang pa ta sin tia ti chuan ani thu hre tu le men tia ami pa khan ni le thla ki ka thu hre tu ne tia ame chia khan siruk te chho hre vung te ti chho ve ti chuanin ta chuanin an lau pa khanin me chia ne na khan a ka pi I hau nem lu tuk mai ding di puan ta te ki chu I the chu sak ve the la man le an te di chuan an rem ta yang tia ka tiang te kha kan pi le pu te ro re dan kha ania nge ti chuan
mizo tongina putlu thailom ni hanti tekha ne kan customary law te chu mizo tonga injiak dan le kan ti dang lam du dan kan mizo tong bok hen ron pulu tila angai thatu te pon fia khopin karinga mizo tonga putlu thailo tur thu kha om lem don ni ka tia chu tur nu ze la po customary law big te chu mizo tonga hanti kha a thavia ven ka ria ama no chu ei thu soi pa sap trong han ze te hi kan ngai theilo via wa a that na chin hi om ve kan trong ti house tu ania etinan pin ti te po zo trong a kan ngai vek to sap trong kha soi san pang vak ngai na kham lo dal ti te po hi thak do ni le ti gai na vak om lo kan trong ti house na kha nia vai khat pues thang khu ma mizo Delhi Mizo Welfare Association kan din don zan hian kan ina kan kal khoma sap trong pakhat ma om tur in lo karon ra wangatia president na tang khanem tran ta ti thazela executive committee ti kha amejang lap tu aron tia reverend nga ka kha kan chairman ni kai secretary kan nia kana ngai tu thina mizo tong kha adai nang lo ni khati de duwa khachu alam toy lam hun te omanga thalawang ti te a me che de polo te ve me te ti te khani ta zela chu wang chu ni ati ngai na tak kha om lo chin hi om ve a he nga hian kan tong ti hau saknan kan man mai te po hi a thave khop ani tin adaptation chung chang puti bcs soi kha an soi zang lop elangin emi Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015 hi adaptation chung chang hian kan kalpuya chapter 8 section somngale paruka tanga section sum sarile pathuma hian falak chung chang le atinan tur ain ziaka ten section somngale parukna atian adoption chung chang ramchung mi te rampon mi te katiang khan thia thangin aron soidiat diata section somnga pasarina hianin nau pang lalu tur te khanina an kum frisel na sum lam din mun khang rong song soi fiana te kha a oma ten section somnga pariata hian a procedure aron soya indiaram chunga mi ten nau pang an lak lu na dan le kalpui dan tur saa kaltlang an lak lu tur te ten section somthum pariat na hianin declaring a child legally free for adoption tite katiang khanin aom khia khia ta a khamin noi khan adoption hi nakal pui chau ani a tin Mizoram hian state adoption resource agency hi kan nei bok ani kha khanin Mizo tong a hanti te po kha aom ve a tiang chuanin district magistrate atangin adoption order telak ang longai tiang khan ang kalpuya hei kan laman lairing ania tin guardian and watch akha 1890 mi dai to khania hei hian kumsom pariat noilam bi kha a kok ta ayan kol na le until nei property hum hal chung chang ani deu bera india ram pumpuya henan hi kan manga te chuan a huam chuni kumsom pariat noi lam anina a ko tingar jena ruat ani chuan kumsom hi pakhat thleng ati theya atum ber chu nau pang en ko ataksa riselna le zirna tur ngai tua tina thil nei aming anga thataka en kol sakha ani de ber maya hemi guardian si chuan natural guardian hi chunu le papa ngai kha kan ni maya i khami ni lo soina kha tiang khan alo oma chu hi chu tiang khanin a ran pa de hianin kan nei ani tin hemi sum chua chung chang kha nia kirna tlang dang atanga han thir khan ani viau thei ve tho maya mar chu ka soi tong khan ai hi review committee tena ulup taka aron ti kha ani anni ba han ron tur kan nei chuang lowa sarkar hianin anin uluk taka an ron ti kha ani tamaya
tin kan customary law hi codify theina constitution in min pe a chumi mang chuan kan han codify ve ta a ta chuan hetia act alo ni ta ka hi chuan an men kha e hausian kan ti tu le kan ti thei alo ni a hun kal na na mil zelin amaro chu kan customary law ani ta lo chuang lova e kan customary law hi ala ni viau ni chu ti rual chuan a eng dan ma mang lova lo inform chop ringot te po hi kan om ve a an ba in register ve tlat kha chuan khang te po kha king tu te nei lem lo kha chuan in kan regularize ve de umai ni te hian ka ria a nei o khana te po in nei tir na te kan lo thok ve a khamina kan ril fo chu ram dan nuaya va in register tu ra ril hian ngai ngoi a ti tir lama phei kha chuan anna chang kan thelo thil tharania an zo ta de ra ngai na te kha a oma chu tiang jong khanin ti kha an ngai thina tin suman chua khan limit kha omani za somnga apel turen lo an thil nei an tho chua dun aka za somnga apel turen lo ti khan adam khan na te po chu an om ve zela en po ni se tlang kom ta na po di speaker kan soi du chu kan ram a hian kan me chia te hi voter a po an tam zo ka ram ro rel na hianin kut thak tu ni sa zo an ni to a tin kan ei le bar dap na po hianin atangkai zok an nia zirna te po hin a result tha hi an ni chhota zela sum don na te po mi pa chawin an ti thin nia kan hriat te kha mei chakuda kan da chhota zela chu tiang chuan kan rama hian mei chia te hi an poimo ema an din mun po khamirual khan tuna an din mun lai an lua mek phathei tura da ni na kan zui ve te po kha ti tangkai tak ani awangin le tuna hian mithi kan en chuan nula pakhata ti hian tlangwal pasari thi zel angvel te kan statistika chuan alo ni ta a chu tiang te chuan awangin kan mei chia te future hi athim viawani nakin loka chuan pasal muzolo tur kha antamani ai dai don lo chung te po su kan social problem ron ni chauzel tur ania chu mi mil chuan engtikan ma chuan kan customer lo ngai te po hi lo thei lo na circumstance min compel chuanin kan la siam thadu le mai theya chu tianga flexibility me ve deuh tho tura ngai ta ilangin a tha nge ole ti khan anial tu kanum lova tha kan ti tlanga alom om ka ti le maya lungrual taka min pass pui turin kan nge nani